Evo ih 3 bezimene kaskade na Srnećem potoku. Evo tamo jedna. Evo je druga. I evo je treća. Vjerovatno ovo je bio glavni jedno vreme potok, pa se vamo otvorilo ili obrnuto. Pošto je bezimeno, 3 bezimene kaskade, ja ću nazvati kaskade 3 princeze, u čast, tačnije po mojoj supruzi i po moje 2 ćerkice, Kalini i Simoni. Manje više svi su tako davali imena toponima na Fruškoj gori, tako da ću ja da se pridružim tome. Pogledajte, uvijek imate opremu sa sobom. Prva kaskada, druga i treća. Zapratite naš kanal, još videa dolazi. Ljubim vas puno. I što je najvažnije, čuvajte prirodu.